kita pakai nak kulit kuspel, kita pakai nak kulit Kristo kau dah bawa berak, dah balik kalau mau tahu di roda roda, buat lagi tu dah kai, dah di dalam satu gol di roda roda, kita telah dapat rabah. Sebab itu dah berlaku. Kita di daya berpulau baik, tahun kedua, dan telah di boleh itu boleh berdoa bulan berdoa tadi bangun. Kalau tahu itu bangun pula, kalau sudah masih itu kita tipe itu, kakek tidak berdoa bekam, kayak kan terdapat se kanibos, ia berak kita nggak yang ada di turun Dora kami nak di nakabut ko no nakabaka na buno da tukino go i Australia and the club ida nakabut ko wana tura sini da nakabut mera tabi tabi barten candidate we do it for the Lord. It is his service. Kalau na jikon na dole harus boleh lena orang kan nak musik di baki tahu juga di petang di kuah na kuda lo ko sama sa juga di kilo. Kaya dan juga ada do bi busoti balata na guni salo mura bi mo lo may surface. Au sa boy dili to kay surface ado to na pat manikia. Au sa kay sanga bo udur bay. Au sa re dar bala mani buto ka sa re bitu bay. Au sa na text teknika si mata. Balata di do dia juga na guni di olo di tala Sabo susugulat. Toro to boleh di dunia o betar no bloco bay surface ai ki. Sa vitu sa kay lebutok o na drive to sala abo beran-beran. Ayo sa mas lo to turakan dia naka di sini dia na malo. Daw baru talaga biki budi. Ko daw kira na do beli bibisot. Yo naka di sana ya matapay na matakan kuha. Daw tulake di da beroda. Nova bossa, sini bossa mau tomat, daquela que é, daquela tipo de da gaura da barba bata aqui no bota tudo, no bota sanda bero bota aqui na bossa de tudo, daquela bem tudo que da bom que aqui na nela, é dor calma, ou da casa que vai bem Sydney ou roda toca na dona igual para lá, da dona basta tipo e da lá bem lote bem bagadigo que na nela, é caso de todo, ela tá na budi di kaya da sutabat semua na bonongo nota ni na stress na sini bakila na gaya bakila ka di ko na sa da uci ba kinatang sa da gay to kay ba ang basi ko pa yung ko na bili ko na kake ko ato chimay beach ko ato chimike sa gay basi ka pa inangaw na dalawang may kinaman na may barong ito kina na boss ni kalu na ya may chisu na gabi ro ko kina na no na bi mga salot tagi na kalu baka de gunel to the Bible, he gives peace and comfort to those who believe. We can't have about that. There is a room for them to also to be able to see God in the way that God wants them to see Him. Kalau sa long term betul kalau sa masuk waktu baik tu lah. Okay, tu na wisile. Do makai oshidi nakata beo bibanding the way si beo na reda subi do na lo de bigo ke da lo tu sili to le bana ko sa dalang ka sa tabay dami sa tabay borro o kiresa ro bibi be ke do da beo kan e baba kos na matakam na di kuwa na ado chiko da preaching and teaching Well, sa kira kita bi kebdi, usa na silu juga bi kebdi na tigi di bola tamu di albedak na gau na sa kira kita bi dua wili kamai, wili kamai gau sa la talaga ya di wili katiko di reda juga di bosi kalu Bepa ko di YouTube na juga na bosi kalu, kira na tubu wata kita Kembali da ulutang na matakan na di kuah, kira na reda mata na ulutang di kena bosi mga peritadia na fellowship. Fellowship level bidita na posaya rakuta bay na the church na kena mga dia di na sa mga biti da veo kan di bota kena tu
O kere ben reda mata so na tingin mo tawe. O sa na sila na libig ni. Kere te mga idong na reda na choni na wasi tin kabitu tiki na ruso nga bulu kina ruso mkotoli. Batay ni tingin mo tawe ya choni na wasi tin kabitu tiki na ruso nga bulu kina ruso mkotolu. Jadi kerongo na roba na wasi tin karua tiki na tin. Roba na wasi tin karua tiki na tin. Dali kita tunggu ada 2 botol 5 bitu wang. Kini katulgo choni na wasi tin katolu tiki na tin kaba. Satu lagi di voltam ya. Kini kaba di voltam go. Batay ni choni na wasi 2 tiki na ito. Kaba di chini voltam ya. Batay ni choni wasi 2 tiki na ito. Kini kaliba batay ni pita wasi 2 tiki na rusong karua. Batay ni pita wasi 2 tiki na rusong karua. Kini kaono go chenes na wasi 5 tiki na tin kaono. Ikaritu kolosa na wasi 3 tiki na tin katolu. Kolosa na wasi 3 tiki na tin katolu. Sa ngay balikan na ipiriu na wasi tini tiki na rusong kabae. Okay, ko chiko wanda wasi di mola na choni na wasi tini karitu tiki na rusong kabae na rusong katolu. Kaya di wili tumay kirker. Ie causa seni masu enu kundo wale mambo enu kundo tanga sa bambotiao enu kunya robosa meron tumbo kelena me kanda sa tomba temampi meron tumbo ke kendai meron kandinat ko boro ne kemi sa kalayo mai ia na bakoroko con yesuya mai biao causa suya be ira meron tumbo meron kanda sa tomba meu tuveira, kami tuveau, mas vai cair sara, era do bonga. E me kila ko burubura, me kemi sa talaya mai, kani kemi salomania, romani ira me ka kani salomania. Then, tiku buta kita tiki di bola tabi ai, da ulu taka da fellowship fellowship da do tabi o kani buat kita club. Bedagere ka mata mata na bin mata gali bas weda ka mo chisu. Do sar ga be ro na chogi no wasitit ka bitu. Wasitit ka bitu ya. Ibu bali wana wasit do be do mani na kena wili ko china na wasitit ka bitu. Mana tigina itu. Da be tapa di masu masulaka. O chisu war teman. Ke bukan dari mata so di muli na ngoni ni ko. Eron di rumah kata lain mata ngada lo bedi wamu muli chiko lo bedi lo tu ngoni ko. Ke bukan dari mata na masu eta ka bati ko chisu. No dasar di beo kan di bati kena ko. Be bukan di sa do mata ko e bati kena teman. Ke kira ko mo na teman be dama. Be bakar ro tegi ko o ko eta nga be bakar ro tegi teman ai. Dari the triune of God. Rau dua batasan nga. Di nga dai taki di karo ba takam. Tatamana chubay lobalang talaban no lubena. Gaitu bago na gagari basu lobaya gaitu bago balate di ko sa lobaniau au sa lobani ratalanga na kay gurura. That's fellowship. Ada fellowship. Di rawa tiko batanga bay na tama. Na iba ka tigabu na wasi tid kami tutuwa kaya. Tiko di tiko na kido. Tulo bago chisu. Kaya rawa tiko batabay na iba ka tigabu. We were in the beginning. Kaya rawa seba batatu. Kaya rawa tama. Na leto including the Holy Spirit. They were together in the beginning.
So then, kung sa talay may kinanalubena, may liya tamata, kila ko sa may mga doro mga binaka na bedaudia ka ito mga takinakalu, tino ba ko na mo tabu chisu sa may mga doro. Okay, nasi din na mga di na nga na may tulad sa kanina na ito mo kaudia na kalu. No, we didn't. Because we are full of sin. Sina yun na mga Sangkay langko na mo chisu, sangkay may mga doro taloko ya, kung nga na naki, what was conceived in the mind of God, the Father, that will be like Him and be in His image. Then Christ is the image of God. So that's the fellowship. Fellowship na nota biyo kani pati kina kalu. Sa kota bay o chisu na kalu lebu go, kaya David sikumay na nota David tabi ba pakalu, he brought it through human being. Kaya liya tama-tamay kina. Tuni may kaya na chuni na wasi do kina tigaba. Then the flesh, then the word become flesh. Sabi na? Nalupena sa may mga doro mabuhay na kukuha. Nataba, ay naki ni kalu, mataki na ray-ray ni kalu, sa may bitamikena. Once we receive it and accept Christ, we are the likeness in the image of God. It's only through Christ. Alright. Otherwise, we would be still with Adam. Adam's sin. To level tabya. Level kan sal durumay do na tamat, durumay level na bona do na tamat o di o atama. Da karon ko rida, o silima. Tu di ko sa gaya da, sa gaya lang ba ni karon tamata, sa ko Jesus Kristo. Karon tamata. That is the man that the Father accepted. Waya taba sa uchi, sa uchi na gundi atama. This is the Christ time for us, So we are fellowshipping with the Father, the Son, and the Holy Spirit. So the prayer of Jesus in John 17 reveals God's plan for true fellowship. That's true fellowship. Iba ta rentalis ko na lotu na may tingmuna sigo kita na wisile na laman ni lotu. If Christ is not centered, if Christ is not named, alam mo na, bito lebo na lotu ya. We don't need it. We need Christ to be centered. Simple. The quality, gona makasama, elang may mo ni ulutang na fellowship, the quality of fellowship, gona dedere kay na binaka, no na biyo kani mati kina kulu. O na wili ka tonga ni so na article go, just as you are in me, go to no chisu go, lebo ka tu chisu na chuni no wasiti peritu, and I am in you. Our fellowship together is linked to the quality of fellowship experienced by the Father and the Son. The depth of this love and unity is outworked by the Holy Spirit as we meet in regular fellowship. Christian fellowship then becomes the reflection of the fellowship of the triune Godhead. It becomes the reflection of the what? The fellowship of the Father and the Son. Wow. The basis of fellowship. Dayamu di nonda bioka di botkirku. Sa chiku saranga the wasanga to no chisu. I in them and you in me. I in them wekenda. And you, the Father, in me. Sa sema o loma lagi patekekenda na tamata. Amen. Sebenarnya rumah malah tahu ya apa patekei ibi. Tidak mau ni malah tahu tu ala tu tahu. Tu laku mata tu patekena tu. Abuli boya apa patekei ibi berau pula tahu mudu. Sawarengo ni romblo tahu mudu balata dai apa dai malah tahu. Sagai lista lebih gowe Chisu is the perfect man to the devil tabu. He's the perfect man. Lemu na kena ibolo tu balik di Chisu. Kau saling bawa bau sa
Wachino Berry Makitala sa Role Bakalubin no history wala may waransi. Sini Dodoria. Nagkaroon na nagmamuli do basketball. Our Christ, he was a perfect man who walked on this earth. He was perfect. So what? He was what? He was sent into the world for a purpose. Huh? May marta kami kena na wewe kanindina na tamata kena ko. So the fellowship we have, it's based on toluna tikini tamu na kata mena wili kama tamai. Me dhaka kina waka wasma. Na wasamo na common can balbali occurring. Can balbali waka peritania occurring. Me dhaka tigo waka wasma. It's often to be done. Okay, rebe wili kama na Roma na wasi tikaru. Tiki dai tiki. Volta mga biti mo malaki. Dove lo mai Sara e ne lo mai ne vete bene, dove o si viti e ne avevo rottaki. Yes, sir. To talk eh? So it is common into the fellowship of God. Kaya na isumusubulo to benda na mabilo madi mo kami tabini. Kaya sa wasiwi sa benda bi maka roko taki. Benda bilo madi mo kami tabini. Okay, daru sa tabini. Nang daru biwa kani batu kira ku. Tanya san ke mai dua lo mai loli, dua mai lola. Asa no kedam, si o asa no kamu mai bici. Kita daru sa tegi. We are having fellowship with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yeah? So we have to perform. Don't they reflect through our love? Through our what? Our respecting each other. Respecting each other. Respect. Kaya respect, it's nasi delay lay naman ng talento na kaanbalitan mo ito. No. They're riches, they're whatever, they belong. Cannot do that. Because that's not love. And the same way I respect it. Na mga nungulutin kiro talaga siya wir na wakam wir na tadik Chodi na Roma na wasi tidika sa wil ko dia na chodi na wasi tidika tolu tidika ba okay Ia ke ka sa wele vandu kaya le kuranga ke le Bahamu di salon do talaga do baby apa Really, to talk Ajita. That's the most humblest thing in the world. May dua, may buat level. Kaya sa lang mo chisu, may lumaway. King. Wala tayo may kendo ko na naman. Tamat na dili, dobi garang, di ko. Pero kaya, sasi lang may naman. Yung may garang, yung daw ni garang. Doon ka? Sing wala nga din nabuta mga wasomay. He performs it, he practices it. Kaya nabutulo pita. Turang, kako di mo wala naman. Naigo bukene. The whole body. Sari do kuya, tugo kuya lang malang. If he can humble himself, so are we. For us as well, we can be humble. Yeah? Sabor tayo we can do kuya. Because of our fellowship with Him, what we're supposed to be doing in our fellowship. Kaya ka tolu na matay chori tiki na indua, wasito tiki na tolu, kaya Like, Doamina, Caromada, Cosa tu con il kendo, non doveva canicchina che chiedo, e che tu sapeva canicchina, che è la tomata, che è la novella che ci su questo.
Santa Vio Kadi, what the kid clue. We have fellowship with the Father, the Son, and the Holy Spirit as well. Kaya the will of the land in Tikidai Liba, the Bateni Chut, the Wasitu. We fellowship with these three triune God. See the two clue, but triune God. And I know about the apostolic belief, the apostolic creed. The Tabana, the Lubena, that's why we based not the fellowship of the Kiraku. We fellowship not the Biokan. Kami dari materi pita. Wasi dua tiga rusuk terua kiri. Lo kaso sa wata kanalo mundo indo sa trailero kinego mulindina. Alam punya otango. Mundo lo manire kina biakani enalo matalasu. En lo mani pakai kindo enalo susaba kenalo makakata. Maybe the fruits of our fellowship with God, the word you know the real cutting what to get a clue, basically so we don't need pretense. Pretense is another word for lutu morire. The lo be lutu lumana da bay morire tu. Wa bibi dol tusli. Ini musa tekila tu beri bay. Lo bay mana sigan dina ada sara mana do kuda. Man, we need revival. We need revival in the church. There are good people who are in the Methodist. Great. But we need to stop pretending. That is our task. That is our responsibility. But that's what I love. That's what I'm I block. I was sitting at the water at the room. I was a Kenny Boritak or Rodas could do the Turan. Who knows could do the bull of the matter. The kind of quit again and the emotion of the matter, but the kind of river. Get a kind of roller. Don't require them can I do a children of the bus, so they think a lack of a lock to the Patasa. Rather for a Patasa or a tomato children of the bus. Rather go, oh, sorry, Brazil Patasa. We to talk at you, rather than see you. Look by the Syria. Already does have one but doing what's up. Ooh, we saw the emotion in the matter. We saw, ooh, what's a little retelling the scenery as a attack to the Bible. Oh, what kind of aggressive not on the ring. Look, I read the tomato Lomatalis with the tomato to we saw very emotional. And what we are on the blue. When you see those circumstances, you say hello to them and say goodbye. Don't let them in. Don't let them in. When you see those circumstances, because I read the Bula body. Don't get it into us. Kali wudu do beda adaba. Beda liedi ke de chico. That's the key to it, into our fellowship. Not the Lord, right? So what about? Chepesa? Was he liberty to the order? Don't be able to say, no, they will volta. Kabe mas laki, mundo bakang boleh kina. Sayang apa kali aku nana masuk mumet tua. Confessing our sins to others. To others. You know, it can be very sensitive. See the little tomato do with a lot of wine with a to side, labor of I. Ready, that I don't know
just you and the person who you have wronged, or she or he have wronged you. O sa vala na mata ni tamato ya. So, au na nuba sara dona retreat baka may the William. Ito chiku kita matubitokan may natabata ko na siyo. Ito selecting ka may na bina na matubitokan. Ito lang na really tabata ka po suwa. Suwa ta kita William. Lembra kaya di makurumita dia begini. Eu mga sabata kau sige magkigusto ng ka tuloy chubeki. Au nandubasa rin doon na maram. Rin doon na kaya na kami na loma di Relia. Kaya na kaya doon ko sa may remoto sa sigro dito lang yun. Sa tabo tu sa bobo. Hindi ko chip. Ang bobo tu. Sarang kay lo ko ba rin di matulito kan kiti. Wali di ba nagtuso ka bulit si bata na lim matulito kan ko kito way di bata siya. Kaya po ya na bibita siya no do. Kung nalito sa ko kito sa ay tu na mati di marabu. Kito sa kay mas. Sarang kayo tagiyo si orto na dito marabu binatan. Dahil pa di ba tiki lagi dason. Kito sa kay basu. Pagkasama taka na basu ya di doon na uwa di mama. Lakot siya na basu. Kaya doon na marama di tilo mo kaya kato kaya. Sa rong ka ba ito mo na tayong ko na tayong yaso sa rado ito dito. Sa basi ko may wana marama di tilo mo. Kung na tayong isa na kaya, tudagi kina ko na marama. Duri sa nga ba baka nga duri ba na mati. Balat di bago na bibasul ko ya. Si madala ni balbol na mga doon na kaya bonita na chico na sikla. Sa gay daka ko na bibosla. Pati sa yalo bat ang urto na lebi da kito na bibata chico. Kung na kena mo, kung na tulso ka bulko ito na maniti ka mo di bibosla, sa rabo ka slick. Kala sa rabo ka, sa kamu ya si di dulutang ba. O tulog pa mga bauta, bitchiko ka. Kung sa lilig na mga bauta, itoso. Sagi rutule bida to kana baro tule tulto bida to ro ro to to kai sana to sa basu to hala to kana basu to ru to lo bari do na ya u gi mama tule te me kira na baro sagi mo to sei ko na baro to no batu sei ko sana pe tamata ke di da reli le bua e le usar mata kana dorbo ke ko le rasuli bula balata da ta biba kur bede iba kuru bita di kau ya atau sercio na kono ya. Soli bulu talaki na para mo ya. Dora kada miracle ya na kau ya. But it's confessing your sin. And I have talaki na bulu bi kena. Sama-sama kini na bulu. Kaya mga bata na bulu mga matubali. Au pagkasamtang sana na ngono kita doon ka kami may bali si pero na mas na dia kam dan itu kau. Sa anak mata na bigo to sa iyo ya or na tagibu rowan. Aku kasih juga gitu dah lom di balik. Atau sih juga dia boleh tak kecil kos masuk. Aku satu dah isa, aku satu ready di tugas ya tak tahu. Laki. Dikira dia relationship tadi lu kasih berapa kata kalau waktu nak terus we so close. Aku satu sih kenal apa dia lu nak di grup kos masuk. Kasih kali tu apa itu. Ayo, do tengok bukan ada bibo tu saya. Bibo tu saya dua kapital. Ana loma di lot, loma di batu buman, loma di bodua ada lom gitu. Pata da sikla tu da bakat nata du ratuki da tempat. Da kai ramana du bikin da tuki. Udah tahu kan? Udah tahu kan? Udah dibully. We pray for them. Bakat da sikla da kai tara bitigin si berkai rawor tigin. We pray for them. Baslo, da ribili to baby. Ikat da keluar. Balatan na tahu, balatan di sana biar kan di cium tekir tempat da lebih ada kenal kau. Siapa lo? Colossa, sabe o que era Colossa? Sebera was je tol tegen dit tol kerker. Dove sto che vai che do, a capo di vedi dove. Che a casa do la casa, la che di do. E a casa se di do che do la caristo. Do capa la che do. Bene. Idee, kalau usaha sih di grup kita,
language ko na controversy, wata kay na contradiction talaga na guni ko. Or to na daw sa may liusan. Or reds ko may berika. Era siya muna talaga siya na duro ni kalo na lo manilot. Right? So we get that already bigli tita. Na duro ni kalo na lo manilot. Doon sino mo tabi ay manjijin kina di na sana ba sana sino duro yo kaya tama-tama bauta. God's anger we went passing. Ha? Kaya uli ka talaga na tune na Washington kina dito walu. We have already passed judgment. Judgment is the one, is the anger of God. Ha? Wira sa duro tudo ko na was talaga ni Molaya, Washington. Wira na ko ibura. Ya kaya kaya doon sa mga bauta na lumena, sa lakas ito ka na dudul di ko. Amen? Ito nakakalo na tabi ka na. Sa tala lakas ito na dudul di ko. Kasi kasi na dudul juga. Yan ay buno di ko, sa ito bibisaw. Nalabin dulu. Otherwise, nakaka-chikubi ka na. Tachiko mo na level na. Oh, siya yung kakuro di lang. Oh, saksi mo tayo ko di lakon niluto. Bita sa dudul ito na ko. It has to go. May kako di ichiko doon na mga nanan doon na mga kasa. God, there is no anger in us. Kaya wala sa bula na tabanan na lumena, kaya na lutami na doon na bula. Why? Why God had to be angry with us? Bala ito kwesa nga sa may bula naman. Amen? Na doon na performance nga, kaya na luto siya. That doesn't mean that's it. God is God. Sige. Nakalo siya siya. Pero kasama na nakalo, siniwata kyan. God is full of knowledge, full of wisdom, and full of power. Eh? Ito kami biya. Alright. Yung tini kami ken. Kaya mga nawili ka na o na damuta na yan. Kaya na naman igaw na nga. Kaya nawili ka na nakataka mo na doon na wasin yung wala na kilakin. Wasin yung ruwat kina basam ka ba, kina basam ka lima, kina basam ka bito. To the Bible, the fellowship of the New Testament church was expressed on 3 levels. Yeah? The fellowship of the New Testament church was expressed on 3 levels. Pero kahit ito na nakataka na si Rua, ikinabasam ka ba, kinabasam ka bito. To the Bible, they have one heart. Ersa lobabata. Ersa lobabata. Lobabata, siya kata lobabata duwi ko. Sinagay lang may bago, yung sa takabo, siya nga yung suli ba kalyo, kamito siya kalyo. Kung suli ba kalyo, kung suli ba lalay, ersa ta, lobabata. Lobabata. Kini katulgo, one mind, a bond of a purpose. One mind. Dua ka na doon kasama. Right? Doon kasama, di idama. Di rasa may fellowship, sa may beo kadiwata. Balate di to sa may beo kadiwata na taman, ibig kinolong. Kini katulgo, all things in common, a bond of concern. Nasagay tulibago na wasin mo na yan, isagay tulibago, sargay winda, sargay wasya na royal. Sulibat na royal, nasagay wasya, may kwe who needs it most. Kaya mo ito, huwag ka sa matang, kaya magkabit lang kami ngayon at sinulong mo ni ko. Sarota be tulakalo and on the soul of 3,000 people. Pero nakalo na lomba bata sa chikuraw. Ano lomba niluto? He's the end of the souls. Sini na nakabarto na na. O orto na yapisto. Sabi, nakabarto. He ended of the souls. Kaya tama kasama mo din ko. O pero bitang mo pag matagay na yung mga tao may lepag nabo. Girmay. O bilibe. Irajigi. Sabi ito na lugar. O sa tura kaya buto. Sabi na mo rin doon na tip disem siguro.
Ya, go dora turaga, o patala tak benaga, mi so mi kebudi na sini ke kuat, dora turaga tu boleh bibis. Dua teraga turaga itu betul betul. Napa kau na keliling betul banyak pan. Kau ni kue, bukan tahu, saya bukan tahu juga di itu tak berdiri banyak pan. Sama patala tu bukan na punya usaha tu betul usaha ni. Satu lepas, ibu sota sarang kasih, ibu sota mau tahu. Saya udah dah pergi di Cikgu balik tadi. Satu tadi dah tempat tak sama sih Cikgu ikut. Malau itu kita dah lembang pun, dah long pun, dah mungkin kira usaha kita pun. Dah kaya tak kau dah turang, dah mungkin di dalam bulu kau. Itu dah bah, kau dah bos di Madrid. I encourage him last night itu dah bah. Iko sa tempat lembut di, and tambah di weri banyak banyak. Tur betul na. Sa gamo ko ya kelas bibi tang sa digi tagi ko na tulo mo tok ay tabi ni berko kimi sabay tu ko yo usi ki ba kimi bila take din ko may na sin bisa may bakal ko tu bila mo o kimi di talaga di kako di mula di udi sa bakal di talaga lata na biyo kanisa chiko mana non ra baka kuko na kasi hindi orto na mata sa mili ko sa tulso mo na na ba na non sa lega di udah mga tao sa jadi na tempat na sigo gua na buat di dalam masuk ko kiki bisa mulai itu kita na tempat di ko kla dekat kako di mulai ka na masuk lakat sigo na wekado na no tempat ban na tempat tu ba in God's time they will turn up in God's time sin no da time boket ha sa do tu na page le na paidia na nepa di paidias sa verida tu ya sa vi tempat tu na terus tempat ko sa tu yo si ko ta ke dengan mai nepa mai na sidu tempat na sidu au sa ba mi pedang gambar tu sa ka ke dengan sa praise God we don't go au sa ka tu di bombo ti na resuli bulu wala waktu isa ba ti je ke to na iba ko so di sa abai tosu na talo na ka tabe wa gitske de da casa da kamu tudo kamu na no da bula ya dua di sabe ka di batik na tamana lubeda kena yang utam na di ba kalau batik ke budi na kamu o shi ta na